नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आपको क्या कहती हूँ कि पढ़ाई करो, एडुकेट योरसेल्फ, है ना। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। kokborok ni historical books norok busuk porika government busuk book publish khlai and busuk khlai ja yabon norok shawi deman खरजा तिप्राजुक नि लगे स्कैम वंखा तेलियामुरा रुटाम वंखा बै काइसा नांगमानि कक जे बिसरामगन इसुनो तोयनाय पगरा तिनि बिसरामगन ज फाइ दंगु हेलो दलक बाहाय दंबाय खाखायो काहाम दंबाय ना लामसगो हायनो हाय तिनि नि तै काइसा कताल भिडियो पहिला ब्रेकिं न्यूज अमन दलक नकटाउ नुगि माखाना गोबां को जे kokborok लैंग्वेज नि तोयनाय खरजा तिप्राजुक नक जता कामकिन सिनिउ तनो सिरि तिप्रा ब खरजा तिप्रा सा अंगमनि याक ओलोफानो जे ब वानथां yang बसाव ताइ ब सावहाय नय जे नरं साव गोबां पदि नय yang नि जिसि पर जागिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आपको क्या कहती हूँ कि पढ़ाई करो, एडुकेट योरसेल्फ, है ना। अपने हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली जो तिप्रासा पीपल अभी मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने इतिहास के बारे में जानिए। अपने प्रेजेंट को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो अभी मैं कुछ पढ़ रही थी, उसी दौरान मुझे बहुत कुछ मुझे पहले से कुछ तो पता था। अभी इसको और एविडेंस की तौर पे पुख्ता करने के लिए मैंने और इसमें जांच पड़ताल किया, तो नतीजा जो निकल के आया उसमें से थोड़ी बहुत ही मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा ही हिंट दे दो, बाकी हम ढूंढ के निकाल लेंगे। तो वो ही हिंट मैं आपको थोड़ा सा दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपने इतिहास के बारे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, त्रिपुरा में आजकल भाषा को लेके बहुत सारे जंग छिड़े हुए हैं। तो मैं ये आप सबको बता दूं कि भाषा की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। और बंगाली एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ बंगाली हिंदू या फिर बंगाली जो मुस्लिम्स हैं उनमें लिमिटेड नहीं है। जो ये बंगाली भाषा है, बंगाली लैंग्वेज है, ये कभी एक समय त्रिपुरा की राज भाषा हुआ करती थी। बजे साकसांगनो सिजागु साकसांगनो कुरुं वानसगु ताक बनो हाय हाय खरकता तिप्राजुक पुरा फुल्ली सेवेस रिप्लाई ओबन कारी ब एक्सपोज गना खाइक्या खनान्या दि दलक रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। political agenda rok abo ani musa samungo chugya ang ta kokborok speaker kokborok no porinai sanai engui ang kokborok ni simi sitini sana phayo inke che borok rok kokborok monti bangma statement diu okay misrepresent khlayo ang borok songom chungu no rok le kokborok ni books busuk stock khlai porikha ba kokborok ni historical books no rok busuk porikha government busuk book publish khlai and busuk khlai ja yabon rok shawi deman chini tiprasa rok bo haike kokborok no sinene prefer khlai sawi deman tabuk sana thangka 2025 bo book fair rung purono chung jago more than 100 book publishing jago okay afroa chini state government ni publication to retong busuk tong 2% ne krai tangai hingga kai bangla script base ne 2% no krai but borok ke government preference mana bagi shio ang haike no this year bo 2026 bo without any help of state government Trinity Prasaro kubangma book baksa self publication baksa TTADC by publish khlai jago pia aro chini government help tangai khlaya because among borok ni haingya borok chini language no kokborok Tripurani second language ni je declaration chung Chalbrum bi tongo abuno kubi khlai toka but kokborok is never been a second language of Tripura okay jeng tangi sak ni culture no sak ni language no misrepresent khlai state language kani tongo hung ka bongni tong hai chini bo equal right tongo okay singke jeng tangi kabangma judgment bo only Bengali books pori lai kokborok bo pori di sana thangka borok ni nogo tongna da nang khang kya kai ko norok busuk nang ba busuk nang book stall agar talawo tabu kabangma tongo government niya chini tiprasa ro saing seseng kha tongoi khulok layo saing seseng kha tongya koni sak ni gari busa mang no blessing to kamio tongnai mang kabang haibono chini language ham to ni khlai layo abono kha chengnaya chengtamu cheng sak ni benefit ni bagi si je state government no chini national party ro phano tongke cheng borong ni side tongna bagi borong ni kok khana bai
tabu government chaka Bengali script sidi abo singai Bengali be kok sadi totally wan jing thangnai jengchini sak ni kok sa sayang thangnai tabuk saka government Bengali ni silai debnangari sidi nang award simani thangnai hinga ka chini language ki thangjangnai ni ba hinga ka je social media ko koto ko phayo national government ni bangla wanji ni development ni bong ni ka hamni ko sapayo nangle arawa angni ni intention ka ham ka saimano nang to politician nang bagi ni sapayo nang politician nang ka hanga ke nangni ni tiprasarong chuba nai de nangni tiprasarong chuba nai de candidate to nong ST candidate nong nai chuba nai de chini kokborok tabusu jorati khoroksana PhD khlaijak to bini PhD manpuru beba borok hohom dodom khai abo no tongthok laika fiaba afuru chini CM ni facility kaisa initiative nu khade state government ni facility kaisa initiative nu khada ihi kaisa historic create khaijak ma si mungsapa no saya afuru je bangla script support khlai tongnai rok or bangla language no support khlai to chini tiprasani mungoi borok tam khlai ka ba borok afuru mungsa saya fiaba borok je furu kaisa buko akuni rok borok nai to buina kani man paikha buni history no shimi cheri sakni history no kai cheria tei sa aro thangsuka hinke nangta mu khai self benefit no ble sajakhe angbat chawni tong kaham tong rang tong ang tamung ba fiaba naidi bebak self benefit ni baga borok khlai tongu tei bebak omo hai nang nungya kokrok thaisa thaini saka hanga ga state government ba abuno no highlight khaine even newspaper roko newspaper rok ba abuno highlight khayo tangi newspaper ni news channel ni national TV ni ji newspaper tabu ari no kono tong ble newspaper okay Times of Tripura nai nyorok adonic সংবাদ tamu nai nai bebago wanjoi rok ni khamsimi sijangma nai aroni kaisa corner ro hingya agakai waisagoi ni tiprasa rok ni tamu problem mangkha arbo tiprasa rok tamu hamya khlaika ores tangi bahike jeng roman script sani akoni problem create khlai omhai section si manu fia ba wanjoi rok ni hingke bebak se kaham sijak amono khai jeng tangi nai miya amono khai jeng tangi mai miya chini borok khoroksa first time history create khaika kokborogo PhD bai abu newspaper busu jorate highlighting langkha busu jorate koita coverage khaika koita national TV coverage khaika chini taroni o je tahnane kubini lama o himani o kokrok biango thangbai ari kokborok se sanani ringbai liya borok se aro kobang kotor kok sawoi chentang bongni khnai tongnai tangai khnanai tabu Bangla ni mangsi newspaper Bangla ni mangsi national TV ge jeng bongni kok khnan nang nai ge jeng chini kaisa tabu so newspaper jeng snamai maya de nangu ge cherai rok bo omo haike no aware na nangu social media waje sapa no khang ge kai kaham no kan rok salai di ke bo article ro kaham se ke ge ka amuno no rok nai di pori di sidi tangai no always memes ro go tong na ba memes siming da no important nangmani jaga wo time waste khai di te omo hai boro no totally no ignore khai di Hingke dolok nok taul ka hamkin saima kana tono siri na bahai ke expose hai ka Tiprajwk ubuntu nak tam sana mucuk dolok comment khai chadi next update ka dolok wngkha je lama no toinai je ADC area wo Teliamura wo umai ongi to ka dolok je no ka hamkin no saimon ADC area wo hingke no je lama sanam na thangke contractor dok hindi borok ajago rang sawin khibu tai abuno kauni para wo जेकुनु किसा पार्टी रग हिमि तंगनाय रग बरक बु आरांग चाइ पायो सेम उमा हिकेन ताबुक तेलियामुरा बु अंगि तका जे 2 नंबर लामा के सनामि तंगता जे लामा ना सकां केमिकल रुजाक आ जागाव खरचे तिप्रसा थांगुनाय बाहिके सनामका लामा 1 नंबर के खाइका ना 2 नंबर खाइका ब थांगुनाय आ जागा टेस्ट खाइने का ऑन फिलो थांगोय गुवा जागा वाबि बे एरि नेमानची जे अलकातरा रक्ता उरि पाइ तंगा ओ जागा स्पीच फाइचनाय 2 नंबर के हाइनि ब पूरा ऑन कैमरा फोन का न किसा नाइना जी Kahas pisar nai, amang kha Teliamura ni, Teliamura blog bisini lama, yang hai barin sini yang tarsan thangga, yang tarsan sini, yang hai bari phai dong lama ini, asal lama hai mesi nai di, le, kahas pisar wa nai ga, sini borok bisingo se kahas pisar wa thang nai, amang pis kaphai di kaphai sai me ya, nai di, je tong nai, je suba masak suba di, nai di he, amang Teliamura ni kontak dari he, lama. Amo hari siming si borok pisrogo nagi pura ha nadi he oro siming ya nadi ang khunong nai he le pura ha le am baki pis ga phana sagra de je suba man sak suba de chin Tiprajwk Online ro nadi he
Teliamura ni contactor nai de bahake chin borok sing lama hamya khai kalangman nai de ama chemical rojak nai de tak pis ro ni bagai nai de pura hadloi nai de ko lama hamya sini Teliamura nai de le ha se ha nai de he om bahake pis ka phaya sabai gra de ang no gui je zole man ta nai de he asak lama hamya se he om bahake lama ka phaya andro pis sabai gra de je nuk nai ro nai de he Teliamura ni contactor nai de omla phari siming se bro pis ro nai gam Teliamura blog ni bisingo Teliamura ni sini emile sab Teliamura ni rok saiman na nai de he nai lama he nai de ang dala de sak buji sanai de le ora lama hanya nai de ha se ha ka pis ro nai he omla phari siming bro bras ba siming hogo ama gotalo ba tang sap khaya bro pura ha nai de he ha ka se lama he khai tlang nai de oma ha se ha le asa hanya ka pis ro nai de Teliamura ni contactor nai de le tarasan Uma hanyong maya golofan ci dolok tabok je MLA hindi MDC hindi PM hindi CM hindi bak tam khai jong ang ubunu sungna musuku je dolok nok saiman tawgu baja chopai ka dolok nok khana thangnay no edisio 500 crore 400 crore uma ke rang dija go hinoi tawgu baja chopai nai naji khana nai je isu crore roh ka 1000 crore roh ka khana nai taw phaine mas roh jang nai ta arang tam khainai arang no jutono janja sala dau je lama de snamnai or snamnai school snam jang nai arang no Berk senamnya, bag niji rang sau. Tamu wanca hindi, tamu tiprasa hindi, bos tiam. Jadi party wngkha ke umah kima rang sau. Samu kaham kanya berok tas tangya. Ubun tu itam sana masuk dolok komen kai sari. Next update nongka dolok khorja Tiprajwk Online market toy je bo scam khaija ka. Online market hinken dolok. Chin bokrok tam phai automatically Flipkart, Myntra, umah kebangma brand new mung phayuta. Khorja Tiprajwk loge umah kin scam khaija ki tangka. But bo hinken o scam no klai yawnya scam ne bari bounce khai phaiman khata o kogna tini boss share khanya phaika luk rok bai je bon loge umai kha jate phaine boro rok ni loge umai ongya toi je o careful dolog bakunu mani order iman kuroi haipan order rijak nini mani tini I jaga sok painai poila nong online pay khai di umai ke sauta pa অনেক স্ক্যাম চলে তো হতাবো ফ্লিপকার্ট মিন্ত্রা মিশোরক নরক ইউজ খাইতো খাকে অনেক তাবুক উংকং বাসিরি অ্যালার্ট নং বাসিরি হাইনো লাঙ্কা ন কোনো অর্ডার ইয়া কাইছে সিউডি অর্ডার দিনে আম তেমতি পার্সেল সপায়ও হনাই আং কয়বার কল খাইজাকা ও মা সাইছে মালিয়া তিনি হিঙাকে আলগিনি কল খাইয়ে এসে বন সাইদং তুরু নি ফ্লিপকার্ট নি এনকো হায়ো মানে হায়ো অম্ব তিপ্রাসান বাইকাসে থুনি তাই চঙাইছে পা Nih mun ko Flipkart ni mana hayo han chau ngai ang singa tan nin tam Flipkart mana tong be hana ngambo kasha mana tam den tong pho yang kha amoni joto no total busu jeni o 900 ko 67 da bujeni si amo sa bo kha sa tong jau kha o hi Flipkart de Myntra sing jau kha dol kha iko dara ore kalang tha sine ka rang online ti ro kha sirita hai rang ngang sa ta he tar de nin kun se mane de jagya ngai tam bage ru na ba ngai lo thik ase sari ko nawo na hane sarata am sal ga sari ko call khaise dara nang mare nalia da nini ngai cancel khaya ni OTP ro hodi ni san dong ro kai ang mani sinaya bini emne Myntra tong mani ngbo bo bini ang na hane rang ro hote yang me mana khaje ke ro yang chu ngai bin mani to sini sinim jak masa tongo bo mang ro hota ngangke boroi ri phayo lo tak thasingo te call khai ro a boro a scam khanya rokta nara nang man na le da kha mani na le ngai ko cancel khai man tak OTP ro hodi nghatru ngai an mane ang manjak katan OTP ro hona nang ta kun se order maria ni hinga ta yang bo om se pa asala wan sa ba se wan sa no call ya pha ru wal nyan bagita sala lo ka kuduk zakata nang zom jola ka phela nang yok no hai rai hne kuduk zakata ang
Ano ro so koi bar hake ang ano ro koi bar phai si ang saiman siu iya khai ang size mangal kham tinom borang ro hagai sia sung khamo angko 1300 taka da 1400 taka sanu pa ha angkai ano angkai ang Flipkart bo use khaya angko Misho ro kon use khaya wa se purka andar flip ko Misho ni na hayo Misho ni nam temte order ne ang Misho se ano ro Misho se app kre ang biang ni Misho ano order ha jong sa ni manggata ang sudo angko Mintra simsang use khaya amse tini khai tam jin ka sha ani so so bajau ka Flipkart ni bo 2-3 bar call khaja ka ngam tikhe ni parcel biang butik he bora ko mung mane butik number mane butik he ngo khai bora size me do bo bhage scam khai dong norak hano check khai ne bidi janja kono siudi ne order ha ke hange jani app mo haboi nai confirm khai sak tas tanar di ya ka shinman bora ya sak tas tanar di o ma amde as scam mar chole jong tabo जे कोनो मान इन ऑनलाइन बाई नानन ता वान सकदी जे फास्ट पेमेंट खाइदि उमाहि रक हिके वान सक दाबो गोबां को 2 नंबर अंगनानि चांस दं हिन वान सकदी जे आंले उमाइ के वान सकगो जे कोनो मान इन फन कैश ऑन डेलिवरी ना खाइके चानाय ऑनलाइन नि पुइला पे खाइजां नाकनि मानि कैंसिल खाइनाय हिन ते रां फटो माइना जे वाहि गुर जाग्रो चननायता सेम उमाहि नखा बिन लगे व नेक्स्ट अफ द नखा दलक नक काहम के न साइमानु ताबुक मार्किन बिश्राम गंज न तोइनाय बेलाय न बखाबाय जाग लुकुरमनि तांगो हिके बिश्राम गंज न नाना बगोय जे नगर पंचायत सनामजाग मानि न जे सनामजाग नानि थांगै तंगमान न लामा कास नान ट्राई खाइका गोबां कुंनु प्रोटेस्ट खाइका सबा खाइका उबनि उकलफन कुनु लाभ मानलिया उमाहि जवान या गलफानो जे नगर पंचायत सनामजाग मानि न नारगि मानलिया माने नगर पंचायत सनामजाग सिनाय उबुनते बुवागारा खनाय बेलाय न जलि जाका बसावताय तिनि ब बिसामगंज फाइ जं हिनय आबन जे इशु तामंखा तांगै हायंखा नगर पंचायत बाहिके सनामजाग नाय उबुन तिनि कक सानन फाइ जंता हिके खनाय दि दलक बुवागारा तामसाका लेकिन कल मैं विश्रामगंज में खुद जाऊंगा। बताया गया है कि कल डीएम विश्रामगंज का एडीसी और नगर पंचायत के बीच में डिमार्केशन करेगा। उस समय मुझे लगता है कि मुझे अपना लॉयल्टी, मेरा वफादारी अपने लोगों के साथ दिखाना चाहिए। वहां में मेरे एमएलए, एमडीसी रहेंगे, लीडर्स रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी वहां जाना चाहिए और मैं वहां तिपरा मोथा का लीडर बन के नहीं जाऊंगा, मैं वहां तिपरासा बन के जाऊंगा, क्योंकि ये एक क्लियर प्लानिंग मुझे लग रहा है कि एडीसी के अंदर कैसा दखल किया जाए, कभी इंडस्ट्रियल जोन बनाकर, कभी एक प्रोजेक्ट बनाकर, कभी नगर पंचायत बनाकर हमारी एडीसी को कम छोटा करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और कल मैं खुद रहूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। मैं कल 11:30 बजे विश्रामगंज में खुद जाऊंगा। डीएम जब डिमार्केशन के लिए बात करेगा, सीके जमातिया रहेगा, मेरे एमएलएस रहेंगे, एमडीसीज रहेंगे, लीडर्स रहेंगे, आम जनता रहेगा और मैं उनके साथ रहूंगा। ये आपको अगर लगे कि सीरियस मैटर नहीं है तो बहुत सीरियस मैटर है। पानी सागर में भी हमारे लोगों को एडीसी एरिया से हटाया जा रहा है, अब विश्रामगंज में हटाया जा रहा है, आने वाले दिन में कहीं और से हटाया जाएगा और हमारा जमीन को कम करते करते एक दिन ऐसा भी समय आ सकता है कि हमें हमारा एडीसी ही नहीं रहे। ये 6 शेड्यूल को कमजोर करने का एक क्लियर प्लानिंग है और इसमें मुझे लगता है कि हमें एक होना चाहिए। आज पैसा नहीं है, कल आ सकता है, आज घर में सोना नहीं है, कल ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर जमीन चला जाए ना तो वो कभी वापस नहीं आता। जमीन पॉलिटिक्स से बड़ा होता है, अधिकार राजनीति से बड़ा होता है और हम यहाँ में अपने जाति को बचाने आए हैं, ना कि पॉलिटिक्स करने के लिए। मैं सबको अपील करता हूं कि इस इशू में, हमारे स्क्रिप्ट के इशू में, विश्रामगंज के नगर पंचायत के इशू में हमें पार्टी के बारे में नहीं, हमारे बच्चे का भविष्य, हमारा अधिकार के बारे में ज्यादा चिंता करना चाहिए। आज अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो कल हम सबको रोना पड़ेगा कि हम स्वार्थ के लिए अलग थे और आज हमारा जमीन चला गया। इसके लिए माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ तिपरावक, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कुछ चीज में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हो सकता है।
इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज हिंके दलक तीन वीडियो बागै असुक जन अंग्लासिनाय मालायनाय हायनो हाय टेकेशन नेक्स्ट वीडियो तीन वीडियो तम टॉपिक न जों मिस खायका तल कमेंट खायसादि जों नेक्स्ट वीडियो बिदुंती हाजिर अंगनाय ताम हिकेन अंगना थांना कायसन रिक्वेस्ट गोबां kokborok ताउफन अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब खायनादि